Milarte news clear to te chibai vek ule famta Princess Diana anga Kristen Stewart thalak masaber chu official takati chwa anita a I oyemo oilawe mo anin anzia chu rin phak ba kani film chuak thar tur Spencer atan thalak run puine chan ania Kristen Stewart po in lalchung kwa anga thalak na masaber chu anayani Kristen Stewart ani ti shelok lo nga tila chuan lalchung ko tha dik tak ani te po kan ring zo khialang Pablo Lorena lo nga fak biopic chu official taka shoot chan to ni in fans te chu Princess Diana anga Kristen omlai vel tema zong mu tir ania wow ani top mayani thalaka chuan coat sen baka lukhum dumle akhuna Kristen chuana in bela ahma a Diana thalak ani chuma alo in chei to dan nen ain angde uchi ani Diana nuna zo na ni fochin sangka zakwa songkwa pakhat December tha athil thleng vel kha he film hian atar lang tura ro man ania chuti live vel chu Prince Charles nen anin nei na kong bumbau tak an zo top na ani lalchung ko in sandingama Diana chuan achung terwalin chol amanga mase chol kar khatlek chungin Prince Charles chu kalsan wangwang tura thutluk na asiam ta ani tharei vak lo nuwa sangka zakwa somkwa patni khan anin chen ta nge a anin chen na le kha ero sangka zakwa somkwa paruka paparazzi te atlan chia san na lama car accident a aboral ma kum khata khan ti fel ani chau thong Kristen baka hefe ma chang tur dang milar tak tak te chu Sally Hawkins Timothy Spall le Son Harris te ania mase Prince William anau panlai chang tu tur chungchang ero soilan alani ri lawani nikom July tha a hefe matana Kristen lak ani live khan press release kaltlangin thu chwa asiama Spencer film hi Diana chanchin lungkwai tak ni in anuna in thak theng na poimo ber ato la hin Diana hi tunge ani a eng angmi chi ange ani ti lantir tur ania ashinga shana ani na phau chwa na turani chupo ama ming Spencer ti mangnge hin ania heming hian ama a omzia anei chu chomnun zel adu wanga ani na dik taka kirle tura abeina ha thak tak chanchinani ti in Kristen chana soi voi khatam mana ahun ton wanei na chungchang soitelin Kristen chuan thontu omto azonga lungchet thak ber ani chuwangin ama anga chanmol top kadu lawa ama hishet chen kadu ani hunrei taka changto khan hetiang tak hian lemchan kala phur ngai lo atibok achangtu te soita ka chuan Kristen hi Diana role pek ani chungchanga inhial na tamtak alo omto ani kha hetiang che hian John F Kennedy chanchin siam ani lai po khan pasal sun Jackie anga changturin director Lorraine Vekian Natalie Portman alo thang chat to a social na satak kara Jackie film lo tin zia le Natalie chanthiam zia le Jackie an zia po kan hmu ani tunchuma po Lorraine hian Kristen hi hero latan hian thang le in anung changmak le shethiam hartak ma se no taxi wangin Kristen hi alo fak to ani ma se fans te chuan Kristen chu hero latan hian an ring zo lo hle ani kha Princess Diana ni na in akentel zong zong a phau chwa zo an ring lo hle a hemi chungchang hi an tuit sup supa mi pakhat phei chuan ni lo midang zong ro u ama chuka du a ma se Princess Diana fashion icon ani na ang hi chu a phok chuak zo lawang atimya mayani ma se Kristen thalak ma saber a han chuak me chu Diana lemchang turin ati thayani te lantir na hun tha pe turin fans te chu anin hong vele ta dewa mi pakhat chuan Kristen Stewart Princess Diana angin mo kathidang ti in atui thloya adang le chuan Kristen Stewart in Diana role changdon ani ti kashati khan oi hei hi twilight ani lo ti in ngai dan kanaya ma se ti in atui pok ama a Kristen in Princess Diana ni na aphok chuak zo lawa ring tu te chu michen khat chuan soi chanin pakhat chuan Kristen Stewart hi Diana lema changtura thaber ani ring lo tu te kha fandoma kan lo lo ma cheu ati ani entertainment writer Crystal Bell po in hemi chungchang angai dan hi soi chuak ve in mi puite chu an ngai dan ain thak thei thu asoyani chuwangin Kristen in herol a chantura hian hunrei lote hanliam le se mi puite ril ru a min vek arin om tlatani ole Halsey chuan Instagram lama afama saber tura pai mek ti a phaulang ta a tunge Naute pa heneta I han en hawele te ang nilai ni khan Halsey chuan he thulom tak hian min thong thut maya arai dul lang thalak nal takte min hmu tirani thalak rol hian captiona surprise ti ziakin Naute emoji te ada a Halsey hian chimbal emoji po mangtelin rainbow baby ani ti lantirna antia rainbow baby hi ilawle shat vela utakin
Naute an chiat to nu in Naute shisel thatak dang an pai le ti lantir nan Rainbow Baby ti in an soi chin ani Halsey hi fans te chunga anau pai kong har satna atu chungchang vela ain hong hle a Amanik albuma more ti hla po kha he har satna chungchang apuan chwana hi ani nge ani tuna ri chon Halsey hian anau pai mek chungchang la tar lang tam lu tuk lo ma se screenwriter Elif Aidin chu now apai ani ti aphaulan thala ka hian attack ran maya fans te chon he tek hian omze anei thei chu ring thiam ngal thwain Elif hi Halsey now pai mek ba ani ngei an ring ani chen kha chon anni pahni Elif le Halsey te hi nikum October thavel khan an chuak dun lai mo anni thu an ron sei chuak wata Elif hian Halsey thalak thar chu Instagram story a mang chong vele in heart emoji sen ngai mai ada wa bok fans te chu he thu hian na satakina ti phura an phurna le lom na hi social media a antlang au pui ngal choi bok arai thu apuang che chu Halsey ti le kalompui lu tuk ti thu te hi Twitter lama alar ngal em ringot mai ani an lumpui thu ha hi pin an soya lumpui na anwadong na sate lul em michen khachuan tun hnaya amanik tor cancel hlen ani chanpo kha anau paya wanga a himjok nan ani an ringal boka fans tam tak chuan a hla mor po kha ngai ven thar le in Halsey hla mor chuan minde dan adang tazar mai ti thu te an ziak ngalani Halsey chan Milarte po in an lumpui na thu an khek bik chuang hau lo Ruby Rose chuan wow kalompui lu tuk che ti in aziaka Perry Edwards po in olal pa le kalompui lu tuk che atibok now pai ve mek tho Emily Ratajkowski chuan Lakkhawm emoji nen yeah aranti a January Jones po he thu hian a thong hle aniang engthil nge kalompui che anu nuamiti don takzet ti in aron tuitani henglompui na le tu sakna zong he kan pom tlanga Halsey kan lompui takzeta nu thatak po ani ngei arin omani ti chuan he thu lim tak a post ruala attack he fans te chuan Naute pa ani ngei an ring ngala Elif ngei point hei hi apom ngei ani ti chiang turin Halsey rai thalak chu a IG stories a post chong vele in ka thinlung hi lom na ina khat liamani ka manga iche boite ti le heart emojis ada telbok Halsey point he comment hi chang le tin ka manga iche he Naute te takte nen hian ti in a comment ve bokani fans te chuan Elif le Halsey te hi engtia rei nge an lawin zui to ti shat chian an chak le a Naute pa Elif hi tunge ani reng I hanbel chiang ti ang Elif hi Turkish screenwriter producer le actor ania film te Naute boy puilai anei ni in alangbok TV series tam tak alo ziak to a short film te produce to in Lonely Boy film a alo chang ve to bokani a Instagram te ka changa alandan chuan Saudi Arabia Turkey le New York vela te achang lian chawani Elif le Halsey te in date chan lai tak hi chiang taka soi thei ni lo ma se tu don na pakhatin People magazine te ashil dan chuan tha engi mozat an lawin date to a Halsey hian anin kar hi thom nei lo thei ang berina kalpuya Halsey ina hun tam tak mang dunin ama po ahlim hle ani ati Halsey le Elif te kan mu dun na masaper chu nikum jun khani in tattoo artist Amanda Oli in an pahni a tattoo in ang an nei thar a post kha ania seats ti in ziak tattoo in ang an keya an nei do na ni khati lai khan Halsey chuan hei hi kan duna chinung kan tu na kar du omberani hi ti in tattoo artist ne na chuan asoi nge ani anin kara chinung chu tu in tuna chuan alo thanglian zela chungkwa an lo din don ta ani me hle ani kumli tha zan khan Halsey chuan Instagram stories a thalak pali sharing kumin hian ka hlim tak zetani ti le kamanga ilutuk che ti chu Turkish strongin a post boka Elif attack ti kan mo bokani heng zong hi she to ma ila Halsey rai thu hian min la chong tak zeta kan lompui zia le kan hlim zia hi Halsey le Elif te a hian ane big hau lawang le Milarte chanchin isha zel theinan Milarte news hi ilo subscribe ve nge donia